92 ming bo'ldi aka. Aka, ayvaralarda bir uchrashimiz kerak. Changasi. Qancha akasi? Ekasi yo'q. Yosh ko'rinadi ekanda, молодой ko'rinadi ekan janob. Ekasi 90 ming bo'ldi. 8-may bo'lib ketdi tug'anda. Saat 7'den 10-15 o'tib qoldi. 20 minut o'tib qoldi. No gün çıkıp eldir deyip aldan tayıp ne orlikte dengilet çarşap tapıştayım. Özü at pazarda görürük жүріп тарқан hareket kılam. Аттың содасы бар, тонкий содалар да бар. Жандарым тұрғанын көргілей. Алаңға ассалам алейкум. Көзінен не болып тұрдың? Çağып koşturdu. Ay, ayıp қылып тұрды. Жандарым көрдіңдер. Сақая ғой алаңға бұл? Сақая да? Да, не қылыш керек бұны айтын? Muzdaq suyu bir kişi керек. Muzdaq suyunu? Muzdaq suyunu жүргізу керек дейді. Ассаламу алейкум. Ал шепті ауылшы шепті. Нар өткеннен бері өткеннен қара өтті ауыз ғой бұны. Жинді екен бұл. Пай. Көз тибесін. Құдайын жаратқаны бұл. Az men келсем бұл жақта сода болып тұр да бұл. Көрген білгендер шу ұлағын көріп жүргендер сода қалып тұр. 200 салкам 200 деді ғой. Салкам 200-ге берілбей қалып тұр жануар. Ата дейіп күштейміш бұны. Жаш екасы екен. Жаш екасы. Улағы гарантия дегендерге 200-дің үстіне қошасыңар бұл жа, оша бақадағы қайрап сұрап көресіңер бұл өзіңер білесіңер. 0774 17 67 81-ге чалып сұрасыңар болады екен. 200-ге берілбей қалды деді ғой. Ошы улағын көріп біліп жүргендер сода қалдырды азыр. Ассаламу алейкум. Барсыз ба? Орбасыр қала жүресіз бе? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Сіздің жашыңызға жеткенде біз аттың үстіне жүрелі үшінде. Қанша болды? Қаншаға өрмей тағыз жануарды? 125-ке бермей тағыз. 125-ке өрмей тағыз? Күшті бұл? Күшті. Өте күшті дең? Бақа жүгіреді. Іші бар. Көріп жүрген атыңыз? Сыраққа. Жашы қанша екен? Жашы 4 асы. 4 асына 125-ке берілбейді жануар. Сынақ аты өз-өзінің қол болады көріп жүрген. Bir bastırın sen arı. Avam gözü kuruştu avamın. Avam görülü attı bilet. Prinsip olun, densalığınızı versin. Orban sırqavan жүрерің at pazarda. Bizge опыттардан bölüşüp, үйретіп деп. Burulduğun sodası bitti ғой жана. Burulат 5-ci күнді шығар олар тұрын. Бұндай рақтап тұрын. Жашын білбейіз, короче. Өзі болдыр 105 мың. 105 мың. Қашқа уақыту. Сорлары чырайлы. Шулат болдыр 105 мың. Бұяқтан күншіп жақшып қалады кенді. Бұяқта қажы-құжы сода күшіп кеттілі азыр. Қайсы қанша oldu кен. Ама жануар. Айланып көлі қарайлам оңғар одан бұл. Göz tibesini bu canlarına. Geç. Benim çıkarmayla bak. O siz çıkarmayın. Mo kaça aldınız bunu? Yaş 96 bin oldu. 96 bin oldu. Yaşı kaça eken bunun? Yaş canası. Yaşı canası. 96 bin. Narkısıça? Pişti. Pişti bu. Kaça oldu bu? 88. 88 bin. Şu pazarın atları. Görüp bilip aldınız mı? Pazarda mına. Çaklara götürdüm. 88 bin oldu. Pişti. Piştinin bahası 88 bin pişti. Bu 96 bin dedi. Ançamca alaşıp kalsam. Geçiresin pazarda oylar çeçen oldu.
Bulçunlu ekan da bu canavar. Ko'rdingizlar bu? Ko'kraklarni. Ben şunu tasdim Samat aka 105 ming berdi sразу. O. 105 ming berdi Samat aka. Qayerdalar Samat aka? Nerede ıntımaksı kızım? Ынтымақтан да мына. Rusya'dan gelgen. 2 cuma oldu Irkutsk'de. Irkutskdan keldi, 2 juma oldu turib. 105 ming. Qancha? Tochkasi, magazini qancha bir aytmay. 130 bin ne otamız. 130 ming deb o'tasan? Barzan kerilip kettik sana. Savdogar odam shunday. Savdogar odam shunday. Yaqin dang-dangini aytib turadi tamdan. Anan o birinchi qo'l bo'lsa qanchaga sotishini bilmaydi. Mencha 200 deb o'tam deb jetelab yuraveradi har bozor. Shuni qanchaga olib ishlab beraman, ha? Toshqani. Ko'k ko'zdi. Qancha olib ketdi? 37. 37 ming so'm bo'ldi. 37 ming so'm. Forması çaktı bizim kışkası. Sahtı yaptı koşarcıkta. Atası yaşat aka. Nasıl? Orası dahshatmi? Xudo buyursa paloncha polvondan 5 qashqasi olavi. Xudo buyursa o'sha kunlarga yetkizsin. O da qo'shib turadi aka. O içinde berme deyapti. O'sha miniyasini qo'shadi, qarasana, Urg'ochda erkak ekan. Urg'ochga o'xshash erkak ekanda. 45 ga bermay qo'ydi. Ko'mish bo'lganda zo'r bo'ladi-da. Ha? To'g'ri, qarab olsa. Yo'q. Nemesida figurasini jarashib oldilar ko'mish bo'lganda. Urg'ochga o'xshash erkak. Tusi ko'mish. Yo'q, ko'mishga girdi. Ko'mish bo'lsa, boyayli olatilikdi. Ko'mishmas. Gurang. Ne olan görer. Qancha qildingiz aka? 45 dan daha qo'shasizmi yo'qmi? Yo'q, 45 ming bo'lsa oldim buni. Bo'lsa. Bo'ldi, bo'lsa yo'q. Bo'ldi aka. Beresiz aka. Berivering o'lmam kesini. Men 46 ber deydi. 1000 so'm el aytgandan. 46. Ya 1000 so'mga qilban qarmang aka. Qarmang haqi ketdi. Rozi ol be. Bar tartin aka. Ya 1000 so'mga aqto'lov tartin. O, diqqatchilik ekan Tartin. aka. Anam ne? Xudomu aytam. Что aytam? Что aytam? Satıldı. Qanchaga sotdingiz baba? Oldingiz. Şeyde satıldı. 6000 aldingiz, sotdingiz baba? O molda? Sattım ben. Ha, sotdingizmi? Baylayotganingizga olib turdi o'ylabmi? 68 ga. Çoğundurak kim yok mu kan? Что aytam? Berip qo'y. Bak berip. Et yaxshi ekan janovar. Qara chira 55 sotildi bu janovar. Qancha bo'ldi Septor o'shanda? Qancha oldu? Qancha oldu aka? Qaji bari o'zimen sayin. 95 ga yetib turibdi. Qanchani tutdilar? 3 tug'an. 95 ga yetib. Qancha bir oyga jetmay to'y baba? Şondan bir ay. Bir oyga jetmay qoladi. O'ta kuchli ekan-da bu. 20 oldu. 120 ming. Kuchli baba bu? Жазга пиште болот экен, кунанга. Пиште болду да эмес. Qulon chiqmagan-da. Qayerda ekan paroda bu? Карабай, чисти Карабай экен. O'zingizdanmi? Ооба. Mana janovar. 120 ming bo'ldi. Foydasini berayozmi-chi? Uraman bu. $120 ming janovar. Şuntaş ne dedi? Satın üstünde öyle. Aktaş öyle. Shunday ko'rinish. Aylab turadi g'ayri savdo qiladi. Sultan bermeysin be. 114 ga bo'ldi bo'ladi. Paroda qayerda bo'lsin? Orada Polşa degan deyesiz. Polshada sotqani sizga? Yaxshi o'shanda qancha? Qulon chiqma. Qishdi. Apası Polşa, atası Karabay deydi. Opasi Polsha, atasi Qarabay. Şunday deydi. Metis. Qanchaga tochka? Tochkasi. Magazin bor. Magazin basın.
Ayta alıyorum. 150 kişinin kamı var. 150 kemi var ha. 114 gol boladır ha. Olsun bu. Telefonu aytır mısın? Söylüyorum. 76 mı? 76 menen. 37, 37 36, 36 84. 84. Özü qanday? Karakterleri qanday? Yoş, öldü. Kendi. Yoş, ha? Yoş. Kaltatay. Keldi atay. Jügürüşleri qanday jügürüşleri? Жақсы эле. Көп, Көп binillikten. Tarbiyele durgan malı gelip durdu hazır ha? Şunu aytып atganda 114 күнгө az berilбей kaldı. Altmış toğuz. Bir kem 70 bin oldu жаңа. Qaysi kanal? Kanal емес, арық кичинекей. Bunu 110 ge. 110 го. 111 oldu. 111 oldu. Bayağı российский. 105 bin atıyor ya. Kamal. 105 bin atıyor sana tartıp ketmedi. 111 binge. Soda bitirdi mi?